Banwanela. Ke re ke le bone before ke robala. Ke le bone before ke bo gas guys, then I'll do pimple, one pimple and another one ball. I have two pimples, they piss me off. They piss me off. And I get to the track right. I'm like, oh my gosh, I hate them with all my heart. Hate them with all my heart. Ke di tlhoile ka pelo le moya, ke di rate mal. Love you, Chumi. Good night. Urba le monate itumeleng. Good night. Tumelang yoli. Hi, yols. I'm yols. So yeah, I am Lou exquisite. Ke ngwanyana wa di share and pack. Guys, mara lona le urba ke 11:30. Ke 2:12, ke 20:12 le 100 already. Mara lona le bopata ke Luna a le bopate. Next. Guys, I'm supposed to get a muchina ditedu. Night kwitsi night kumo sebotuma o seboto. Jada sisi a re robale. Why le se robale? O sa tsuba. I'm shocked. Re busy kwitsi rabala no ke break. Ah o maga no sa bale Chumi. O bone fela e re ke live ya no e setse o create la break. O senya container. A re no ke break, a hona no ke break. O bone fela ntwena. O bone e re hutsi man is live. Wa re le bile tla ke se breaking no. And just like that, my baby, bye, blocked. Not twice. I deal with grown-ups, not kids. Bro, concept. Okay, jealous. Nagarubala wait. Guys, get the whole day. Yo, get the whole day. Kacheko. Let no get something to nyedis. To has it until 1 p.m. today. Let no get something to gas. Lizzie, recuperate on pog. Lona toxic. Lona toxic. Ngaselebonzi. I want to go feature a video in L because oh my gosh, 2 million quartets, guys. So, Humao, Sissy Tlabala Biambas. Ish, I can't do why it's Ayana. Guys, can't do I in people to recommend it in the oh, silly guy, gay. Guys, now it's like it's idiots. I'll see Miss Betsy. Didn't happy. Gay yellow mochakul. I am kidding. Studying for more than 4 subjects normal. Studying for more than 4 subjects, how? It's normal, but how are you studying? You can divide those 4 studies into an hour to say, okay, 3 hours for physics, 2 hours, 3 hours for physics, 3 hours maths, 3 hours accounting, 3 hours life sciences, and then just like that you can do that. Or what you can do is let's say D4 filayalum usimula the one that you like the most, that you know which I'm doing well in the subject. For me it was life sciences. Loved life sciences with all my heart. So every time I would start with life sciences, get in the mood of studying, then go to physics. After physics I hated mathematics, but I not necessarily hated mathematics. I used to hate the teacher now. Mathematics. So I would do mathematics and then finish off agriculture. So all the time. So it was fun that way. Or start with the hardest and the easiest will be like a reward. Yes. But usually starting with the hardest, you can start with the hardest and still not understand certain concepts and get bored, and then you end up not working.
doing the easiest. So that's why Namon Naniling, Niki Simulaka, the easiest, or the one that I enjoy, and that one will put me in the mood of studying, and then from there take it to the next, to the other ones. Huitsi, hello, just knocked off 2. Lwena mo living. Mau maluna le bereka mashiutle. Ke le chase ka ntwena le bereka ko kae. There's high unemployment but no job applicants. Mara ba ilo apply kae? Ba ilo apply kae? Aba kumele i-CV ko ona ba ke mang motho mane ko. Follow IPC now enye la papa ka se mo. Wara. Kana ke mamman. Ole na le le ngwanyana o le wa le thoya. Ke na ke tsetsa di-CV. Wara, ne ke fete go dumedije. Lucas Jwada. Eh? Ke ne ke fete go dumedije. O ga nna wa ga. Motho wa ka. O ka jena papa. O ka da wa ga. Ke re motho wa ka. Le kae na papa? A wa re gona re buishelena. Ha wa ra tsuyo. Khale Khale ke sa o bone wena. Le pisile kae? Ke maintain a complexion. Makgwa ba itse ba nyaka complexion. Complete name. Ke nyaka complexion a bone le ke na di breakouts bo ke na le one and then another Can't one. know complexion. Ha ke na complexion ke complexion a me meza wena. Yeah? Ke di complexion ke di meza. No can't know complexion man. Na gina ka mmereko. Nya mmereko wena. Ba itse nna ke sa batho mmereko. Maybe nga kra ya bonese. Oro dokotela. Jwad. Wena wa ntida o Jwada. Jwad. And ba ena ba no yana. A ba sa tlhapa ka metsi fela. Ba le di stone di okra water. Ke di jwad. Ba tlhapa mme o yana. O mo tsaya kae ngwano mo cutting off. Adi o twa ka ya bit. What the hell? A o tla mo tshwana. Di kosor go cut off gano. Cut off. Di kosor go blog gano. What's it Megan. And then ya lwena o setse ka mmili. Engere na ka robala. Lo re bala ka mmili. A o robala ke so. He ba ka go di building di afya lona. Di kosa o re ke tšwe ke so. Le sentse le tlo seka papa. Le sentse le tlo seka. Awa, ba itseba ba tshwana mos. Moshimana me ha re kisa wa mutla. Hey! He's a seller, he sells. Both sides. Yo, moshimane wa rekisha. Timareng o kitima ka beret. Ka Bona go kitima ka eng? Ya, nka se re ke na le berete ka robala ke sa apara. Ke email. No, a se berete. Bala happy, ba le happy. So ke he motho a go atile snafe. A nyo go bitsa Njombe. A bona go kitima ka bare. A ke re batho ba tsubile snafe ba bua yalo. Ke mama re ke mmona. Kitima ka tso kitima. What day match? Hey, lovely. Thank you for advice. As I applied for school, now I'm accepted at UNISA. Wow, what the hell is she? What the hell? Ngwanyana a tsene school. Bathong wena matlhogonolo. What is what? Ke re bya ngaka. Boro go bo monate ka lepona ngwanaka. Lona le rata dilo. No, like open door ha tsware ka stress o mo phinola open door soft. Ba a le di roommate. Hello tswa di njambalaza di emi fela yana ho irahalang. Ke go so ro tshwara letso bja ja ke rana motho. Ao. Ba re o influencer malatsi a thato o re latlhile. Thato a shiba botshelo ba o batla. Ke wow, ke ba itse nna mos. Ich kann den Töner wa ya ka e filter di comment ho irahalang. A shiwa re o influencer o mo latlhile.
Elo no khila tseo. nna ke ba tsebe Maybe no khila tseo. Etsa yana. Batho ngwana le menwana me gorgeous nyana yang. bona gore Ka no tla nna o itshwara every 2 minutes. What's egg? a wa kere di ya ke di acid tšela Di esititseng. tšela kere ke a rekiša Ka o judge. Ka o judge. you Nna buy carbonate of soda ngwanaka di a bereka esiti ja penti. Lona le tsentsha menwana. Hey. nna re ya mo doctor di tshwarang ka di-glove gore fa ka malemo Ke re esiti eo e ja penti. Ha o ka bona di-penti tsa bajana ba bantši ba. Ebe e jele penti. mo doctor e tshwarang ka ntwe ka Ka di-glove glove. nna re fa ka melomo Le ya ka maleme. ee A le ditshabe shem. A le ditshabe. a e gora re ditšhaba go bosa kere Ho bose ka eng lena? Ho bose ka eng? nna ke tse gore maybe ke nna ke gafang gore jwang mare gona go bose sha Oh. Hi Fritzi, love you from Botswana. Kopa o tle Botswana le Seganana. Re tlo fa toropo yotlhe. Seganana ke mang? Oh, Seganana wa ko Taung. Okay, tla mmotsa gore what is what? Re bone ntweng. Hey, wena ke tla o bona sharp e re nna ke bue le batho ba ka. bola le batho ba tšomeyaka nna ke ne ke re o dumediša Sharp ke tla o bona ge. ololo Ke tla o botsa ke le Pitori. Okay, yes, Linda. So, ich kann nicht le gasa kang. Oh, ne ke le gasa ka breakout ya ka bon. Ke ne tšhelete ya breakout. Le rara le mphišele ta breakout. Ke tla o founela Thato. Le rara le mphišele ta breakout. Ke se fola o ka nyela Junior. Ha re ke se fola o ka nyela Lesiba. Yes sis. Mmelo wa badimo. Le rata badimo le mo ba seong. O ka nyela ka go di sotse ke di kreile ka rone ke me go letsatsing. Skrine ke setse le badimo. Ba ekwa. Ntho e no re fela motho a no tlohela di-pimple tse di or a berekise that pimple whatever di omelle setse le re ke badimo ba ba setse ba re ke letswai that's why le imile le ba bantšhintšhi yana ka ntlha gore o tswa sesonyana fela sa gore o eme ko letsatsing what setse le ke ntho ena yo le rata dilo tse di tswileng mo tseleng le rata dilo tse di tswileng mo tseleng o mongwe wait guys e sa re botsisa ka batho ke kry-ile DM e nngwe this DM e mpotsa gore so since blood moon a ke tseba re ke blood moon o sele a nthwena o botla since blood moon e tlhagelela wa botla every day and o ya le di-periodong every day o nna a tswa madi so what does that mean nako itse yang e sele o nnile le lunar eclipse wena wa botla nako reng yo wena ba thobela o se batlo re ke HIV o nyaka ba cut off ba tla cancela wena re ena o na le since anthwena a botla ka full moon ka nthwena lunar eclipse and then a itse go botlisa keng yana wa mensa ka oh congratulations to him nna ke itse o ngaka mose nna ke ngaka ke teacher life sciences moya ke wa motho ke moya yo madaere a se matswai madaere ke eng yana wena abele batho mare la se le kisha ke madaere ke eng oh o ga madaere a re madaere a se matswai o tla jela abele wa good ke ga re madaere khanta re madaere o tla jela papa wena o gobela online nna ke gogo is good I love the strictness in you nna ke strict mara a ke strict mara itse nna ke mothonyana fela o chilled I just arrived go itse a wa ko ke apelo na le tsa ntengwe le nngwe o ke tsontena ka re o na le lina la senatla le le pare
na le leina la thata so e ke re koki ke thoma ke nna wow guys nna ke strict nna ke thatela ditso tse le mo tseleng nna mo nna o iphelela fela ke nya go thosa online please help tla ya papa ko tlhatlhobe yo guys ene khala ka sa pareng jet wait khala ke se mo jeting ene ke lorile last tshwantse ke gatse go ga go ikaka everyday bothata keng ha kho ikaka everyday kwa go lena wa ka go sedimong o ka kela go mabitleng a go le hodimong a ke go le hodimong o na le mabitla go ra go kwa o ka kile mathobela ka bona ba re wena o matlhabatlhabe zulu wena bo re tlhasano jwa sebetšona wena mahlabe zulu wena magolo mahlabe zulu ha ona tsona tsena o tlo ka ke se ke nna gobelao o ka isa gobela moeta matlhabezole yo wa bona le bile go gaje kile o feditse you are in it o jota fela o no thwasa ka go tse dintsi tsona ke na matla tsona tintsa o fresh man wa le sa go ba le mathobela e re imetse ka bontši le imetse ke eng e re bala before 12 na le sepoko sengwe se nkgopela mapai ene se o tsela advantage and look at maphodiseng wa ilo report gore ke ra ipela ka se o tse serious ba ka sentse serious eish ba ba kopa o bona victory rata bashimane ha nna bona fela re what is what ene ko boleletse last ka re o gay wa hana ene re imetse shem lona le skebela ithoma ya re imetse le skebela ithoma e skhatla be le go ritliwa mo go liwa nna ke nya go robala ke parla go robala because lona tle be le ma bana I slept on a live wena because basadi ba ne ba lla yo so khwanyiwa matholo ka se didimale bula camera bana ba o bone o thomile le wena o bone o isha le bona a ke re ke nya go bona le nna gape tshwantse ke bone gore ke bua le wena ka nnete or o tsere ntho ena satlho sa thabo best wa sa pesa ke AI a o bone ke o ka se tshepe selo bona ke deep se setsa emetse bashimane ke banyana ba atebza watella no face no case mao ka nnete no mabane nna le ke lapile bathong le 2 days since ke lapile ke ne go bo setla ke bitjana nyana go itse o kae ke teng le kae papa o sentse ipanganya sentse a tshuma di tripod stand ke influencer go ke mo computer you want to close these things ya no ha re bulele camera kan my tops what is what why le shuma mashua makana lena it's not like le hola enough akere all enough but no zama re push up phelo tare Circa 5 to 12 kina di Yahoo boys re sa tlolla o tlo bitumela re di-type tsa rena di-type tsa lena kae bitumeletseng dikolo le bona go banna ba ba bereka boshubo bokana ya no to fetsa nako mang in the trimester ke feditše great no bereka ge nono maphoto a re wa o tseba na o wa o tshwantsha ke motsebe no me fena botse wa o tseba na what is what okay bereka ge maybe umbone ka sizokuthola ngerekisha di-drugs sizokuthola no ba tlo biletsa maphodisa papa o tla seka kadala ngasindimuboni yo hi anto dao nka brasa chiskopo mal bathong bana ba mo
Anyway, wona ke le ka re butternut. Bara wa ashu ba re mekamekana le banyana ba o se ke wa senya nako e le wa jola tla ke botsisetse banyana ba ka wa jola I don't want nobody. ha wa ke re mara tsontso nne le mosadinyana o le tsamaisana nako Yeah, not now. bona no o ntse fo nke be ngwanyana phetesela ka coffee ka fantsha ga o nyake do you want coffee do you want dirty chai I need mimosa tea. Oh. yeah No, I nke don't want that. nke be no ba gasa ka what nke ba o gasa ka what is what But how are you doing? What do you mean, but how are you doing? ba re go itse re block ka distance ntwena ba re keng skin care products tshweme nna tsa ka di a tura shema ke nyako bolella maka that's ka lona ke di reka go doctor so they are tura so big acne gel ke 900 rand 911 rand wa bona already setse e rekile di ganye tse 12 so muskonto so e go plaka mo le ke tlebe ku tsela tšhelete yotlhe so go man but he was my stepfather hey wena bereka ke tla bona sharp hey guys asuri hana ka tsona asuri ka le gatekeeper shem mara awa so bikiso de ke mal mole inyaka ngwanyana e mepila nyana ba bang ba emipila shem a ke gane ka bona shem ba ikemetse what is what ka mo living kafa but hey tla go bontshege o go bone go nyiwa yang le ke letle le re ka mo so di mari what ta ke ntse ditla ba ke letso tsotlhe 1 2 3 4 5 Eloi namasa bakatsane Eloi Eloi namasa bakatsane Eloi So we are doing Huitiman skincare routine. What? Ne? This is what I use on a daily basis. Yeah. So ubone. So first of all, re tlhapa ka sip. Ne? Ka sip. And ke nyako bontsha o tlo re ke bua maka. Bona price se ke bokae? Ke face wash. O bona ke bokae? 400 rand. Ke face wash fela ne? This is 400. So ke tlhapa ka sip and then next thing ke fetsa ke tlhapa ka yona. Done. And then ke got this. I think this is the cheapest thing I have. And then ke iphumula ka Hesne ke fetsa tlhapa sefatlo ke berekisa cotton bud ke ira ka sauce. I get. And then after that, I got this special cream, but the special cream I keep all the time. So special cream in it's a this le optimum twin protection cream. In a kahor ke skip kana le di breakouts di yo mama. Dili 2 ke 140. Ne 70 rand each. And then as make it fancy, ke berekisa acne gel. Acne gel in a 720. This one. Ne e be ke snake fetsa ka acne gel ke tla ka acne serum, anti-acne serum ke 911 ke ne go botsa ka ke 911. And then snake fetsa ka mmago ke tla ka blemish controller wa bo blemish controller 650. And then ke na le day and night cream ne day and night cream ke 700 each. And then this was 400 rand if I'm not mistaken. The sunscreen is like 2. Wabo? And then take it a kitty edang hedges so a little. Oh, this is another acne gel. Another acne gel.
and then this one ke berekisa let's say for instance ke na di breakouts ke na di breakouts tse pedi a sheet, so ke super soft cleanser ena ke berekisang hore ke sebe ka nna le ka reactor too much to yona if lori ke try a new product ke thoma ka instead of hore ke berekise this one. So get million. That's all one casting could oh yeah, let me plug you with my skincare. What is what? Because get share on take a cruiser, do to take a cruiser. And then the boats actually to a cruiser on your twin. There's a great Lohanan, Cascono Jola, Mishima no holding enough, Cascono take a like notes. Hosa holy sharp or no we can. Wabo Uka thing la hori. Nahana hape mo, how regulate Kana motla go bontsha how regulate this two already set to spend 1,311 rand this two dili two wabo e ke 911 e ra ke 400 set to spend 1,311 rand dili two he se le ulo reka tuna sunscreen yona mawe so hanyi wa chomi that's what I think ke hey this is my skincare routine when I tlhapele ka gani e chomi gani ke rata gani ba re keng that black whatever charcoal wa bon that charcoal whatever mal ke rata yona Gentle Magic in tenelang ne Gentle Magic ke bone ko ka sia ka chomi Gentle Magic ke thoma ka re ya o rata skat e thoma ka re ya o rata es nele ya kopele yo tlhatlhamola muskonto o tla sala le paraffin so I can't defend you one yona it's lovely mara hey in a long run tla sala le mo profita my baby it tla sala yo bontshitse hore why by ile green. So yeah, I would say CeraVe also, and CeraVe, Garnier, Leonard Gentle Magic. Yeah, bereka sometimes. Iberekela babang. If iberekela skin is how do it. Portia M Leonard babang ya balla ba ya batlebola babang ya ba berekela. So yeah, do use that, but also be smart about it. So what I did initially, what I used to do was I would go to I get to go molong ya lena ne if go molong wa hao ho na le Dermalogica ne ho na le Dermalogica ho na le ish ho na le like tsona di shopots Neutrogena Dermalogica le ntwena go di shopo tsa bona like ke ra di store tse ba rekisang Dermalogica only ne o tsena ka mole and then o ba rela o kopela ba o ire I get maybe say your skin assessment test, whatever. Then you go there. House notes and I think let disc me and then it's about a skin assessment. Then but into skin type is how or whether you have oily skin, whether you have whatever. And then going forward you buy products dealing no, usually it's free. The skin assessment is free. So you do that, and then after usually it's free. I don't know how much I'm happy. Usually it's free, but if Lori your okra is not more than 200 rand. So go there and then we rely on and then usimolo reka di products based on that, based on the results of the assessment, because most of y'all your skin already it produces a lot of sebum. So sebum ke mafura. O tshwana le saka. Wa bona skin sa ka se na lo ba oily, ne? But now se oily because ke tshasitse sunscreen, so that's why bona se shine yan. Se na lo ba oily, ne? He se na oily, you'd find you produce a lot of sebum. If you produce a lot of sebum and then oberekisa the product is too much oil, then you're gonna clog your pores. Then you're bound to have what? You are bound to have the pimples and all those kind of stuff. But now how let's say skin is also oily, or the product it's the absorb mafura al. Then ukono limita sebum production on your skin, and then skin is also glow so big. So yeah, such things. So go to thing, and then also onyaka the product it's
Baraking. Sidinaling, what do you this? What do they call it? My dermatologist would be but we be something like Sidinaling highest penetration. So highest penetration on your products is to the deepest layer of the skin, to your dermis. Aoneki tse di fellang on your subcutaneous tissue. Modi monyana monamo. Onyaka se di fellang di tsenella. And then di berekele ka pele. However, other people ban abana patience ya the products. So other people, what do they do? Bano trauma and then has nasimolna skin care, whatever. We it's 2 days. After 2 days, onyako glow, onyako na bona matheba or mihlaling damas. Tlhomi di ka se khonahale. Lebala. Eka se khonahale. So skincare is a journey. It's a whole journey on its own. Your number skincare dija 2,500. So skincare products very expensive. Very, very, very expensive. But if you afford them, go and buy them. If you don't afford, stick to your budget. Neutrogena, and then we mix the pushia eme. We mix the toner pushia eme. I was not a toner pushia eme. Or such a gentle magic to stick to one brand. So mon nakeberekisa Dermaplex. Dermaplex le Biomed. So ke berekisa tsona tse di le 2. O bona le no gane e ngasitse ka di products ba reketse campaign. Go etsa yang ka rona ke berekisa. Hone no ke sa berekisa anymore. I'm just like fuck. Ke tswile mo yona. So le wena berekisa di products tse one. If lo o mo bareking, o mo Poshia M. Make le Poshia M and oberekise range ya Poshia M. Then we put ngwanyana o mal one le skin is gorgeous. Guys, if you have acne and you can't afford expensive product, go to this scam. I get a set for 1K. Ashifa wabo. So yeah. Eh ke na le mao shampoo tse di kotla ne go na hanne mano ba mareka a se se jwata ka sofi. Buka della. Wa bona. Tsa go bona. Let me say she waits him. Bo Kidi what is what? Bo washi. Okay, ke na le 5. A ke tsiketseng ka tsona. Ke di file tshomeka e 1, ka sa le khwaleleng e 1. Ke tsa tseng tshwene di go tsa tshwentse ke tlo romela o tlo we tshweme. Ho buima ke tlo romela. Ke tlo tla ntwene, ke tlo tla social nguve soon. Ke tlo fonele ke le social nguve ko gase ka tsona. Jacob sa shware mo fisitse a ona hisitse ba fisitse ya long e be di go tla o fya e botlo re ke nna so ke yona man twin ke make na le Garnier does wonders for me. Yeah, other people ya ba berekela ino tshwana le bareking Gentle Magic ba banna ma yellow bone banna o ka se phone le ka telephone boshiu. There's absolutely no way. To me sang wa tlhaganya gore ke boshiu ka telephone. Wa tlhaganya gore ke boshiu ka telephone. O ka nyela. O ka le WhatsApp ya ka, o ka mo live. Sharp. Moya no wa nyela o. Bathong. Ke thofa boshiu fela tla telephone. Yeah, keep will. Please don't speak English as your American fans. Please speak English as we as your American fans don't understand. Oh my gosh, Carlos. English takes a lot of energy, and it drains me a lot, eh? It needs to for me to speak English the entire night. It's a lot. I can't. Ndingadikwa baby, ndingakhala every day. What time do you sleep? Show me again na go robala.
ke no romala nako eo plug sana plug ya eng lena le rata di plug. Now I'm just using Dove with tissue oil and it's almost 6 years ke berekisa. Okay, lovely. Le Dove ke rata for skin. And guys, le normalize ho ya di spa man. Le normalize le exfoliator. Ne? Normalize going to spas, normalize exfoliating your skin. And le reke le sugar scrub. Ne? Le clapping and then le exfoliate the skin is the like for instance, kapaka sepa ne? House no fetso tlhapa ka sepa le nkhame mopu man a re bolele nnete ke tlo le bolela nnete nna ke le tshabe le nkhame mopu ene a go right mo lefatsheng hore o nkhe mopu o le ngwanyana ka hore o le moshimana ka o nkhe mopu tlhapang normalizing ho tlhapa and dio tse ding tsa dituri bathong dio tse ding tsa dituri ke phela ke le plaka ka dio tse le reng di cheap tse le reng di re berekela ba botle di be budgeteng ya rena ba botle tlhapang taba everyday wena o tlhapa ka madubula a re gane mo cleanser ka madubula eng le di ashes le di what mara ka se tlhape ka madubula everyday lo le tsena le nkagare le dikatse tsene di na le matsetse man a ga fok hele tsena fela mo dikolo mo di training ga o training kama nka dikatse o ka re taxi tsa o ka re ntweng o ka re train le ne di tsamaka go Soweto o ka re chuku awa man ake le itsapeleng tlhapane ka sepa tse vaslapane re kan di vaslap ne and then also reka vaslapa or sepa maybe kan na green bar house no green bar ne o tlhapa ka yona ka green bar eo ya hao eo house fetso o tlhapa ka green bar eo ya hao eo e bono ka re o tlhapile o skono o bea vaslapa o mo side or shower sponge or shower gel engwe le engwe ne it doesn't matter if you Dove or ing but I love that Dove love that Dove this soft is amazing has no fate ka shower gel or while leather on your skin you leather it on your skin and then after leathering it we're like 2 minutes nyana gore monko o le o ireng o nwelle mo letlalong akere has ne fetsa wa ipula o pula ke lebile mona e re ke buela in terms of shower ne if lo go berekisa shower cause mo bateng ya o itlhapela mo bateng ish e ka nna difficult gore o nne o berekisa di products tse di million yana and then also fetsa ka shower gel if lo o na le this exfoliating sugar what if una le yona ya also heavenly if una le yona o no re ga but leona there's no need to be every day you can now use some other time whatever so are o tlhapile ka sepa and then also fetsa o tlhapa ka sepa o tlhapa ka eng o tlhapa ka shower gel akere ha fetsa you pat dry your skin or you dry your skin after drying your skin what do then you take how tswa mo metsing o tseya body mist hona di body mist tse kana tla go bontsha ke rekile maloba le bile ne ke tsamaya ke le mo tseleng ka e reka nearly 15 rand a sauce le ngo reka di body mist tse nyanetse e kae ke rekile last day because my body mist ne fedile a ise ke rekile dio tsa ho tlhapa e tla go nyakele yona wait ke nyane bathong a so re tlopalla go ya foda ke re le khone o rekela banna mabjala le ka mo thole go everyday ke bona mabotolo a tse pedi tse di fedileng wa bona ka mpho ke ratang ka teng le bile maro eno ka nna reka e kholo ke 28 rand ko Shoprite hello o palla ke ele ya 59 rand ya also heavenly ashi o no re tsa le bile ke etsang nna ne ke reka that oil ele ya magnolia o la re ke magnolia oil ke 14 rand le yona o reka oil ele ya magnolia o itshelanyana ka mo go ha ke tlo bontsha something wa bona le tlalo la ka le yang wa bona le yang akere how tshetse yona ina le magnolia yetsang ya shine unna shine bright like a diamond unna ene unkamonati ono re yona o re tsa hes no re yona o re dono e massive ba bang ba berekisa di dono mara ho tsana le nna a ke berekisa dono ke berekisa Vaseline because ke berekisa dono le tlalo la ka la tleboga so ke berekisa dono o ka nna wa re dono ya also heavenly le yona ke bo ma 40 rand 30 rand batho ngwana o e budget house no ye tsa wa itshela mo meleng akere house no o fetso itshasa mo meleng o nna so big and then o tla ka cologne le tsona wa di layer bathong di cologne wa di layer o nna o dire a re today o itshela ka okay a se ba botle ba ga fodang Dior
ne a na se ba botle ba re exportang di Dolce & Gabbana le di Chanel and whatever reka di dupe ge chomi reka di dupe akere reka di dupe ke 14 rand sauce asis wa bona lebile e ke le botlo le lenyane e kholo ke 28 rand tetso go bolela ke 14 rand reka dupe or ha sa re ke dupe reka di perfume nyana tse dintse tse tsa Zara tse yes wena Zara perfumes ha sa re ke tsa Zara hona di perfume tse ding go Cotton On le tsone ke lebetse lena la tsone ke tlo nyakela tsone tsa go Cotton On wa ya ka kwa no di Jacobs ya no ke lapile ono re tsona or ke tlo nyakela sekontli ke krile sekontli se seng ne tla go bontshe sona ke krile sekontli se seng se le yona income monate yang e kae ke sentse ke meka na le yona lebile income so fruiting ke Jean Paul whatever ba ibitsa la Bell ke dupe le yona e ke krile go sekontli ne ke tsamaile le tshumi ya ke nngwe ya mpontsha sekontli his name mpontsha sekontli ka gasa ka reke ke le 200 rand a see ke sekontli tshumi how old aina lina e massive yo e masipa hampe ke 200 reka ndi cologne ene o di layer cologne tsa o le tsona o reke tse 2 tse 3 o ske ba tshela cologne 1 man le na le nkaba profit o kre ya no tshelo tshetse x nano nka x o ka go shopo ya ko mahuleng ne rekang twina rekang pelo tshela di perfume tsa mo di tinintse ka wana le di X tsa di tin so mo cologne ya tin le di perfume tsa tin so mo di perfume tsa tin tla ke cologne ya tin perfume tsa lena tsa tin ka o tle bon ka o nka boxer hona le tsetsa hona le mabotlo la di T-Pex mabotlo la di T-Pex okay sharp le ona ne a monate mara mabotlo la di T-Pex antenelo a fela matla ka pele wa tlhalohanya le botlo la T-Pex o tlo le berekisa no wa tsitsi after 3 days 4 days nyana setse o lapile ntlo ka after 3 days after 4 days o tsika le botlo la T-Pex so no fetso o tsika le botlo la T-Pex after bo mantshena after bo ma 3 hours so ntse o boe hape le yona o tsitsi ne normalizing man layera today let's say for instance nna ke tlo bolela ne ke tshela cologne tse 3 ka nako 1 that's why o ka seng ke come up ka nako 1 ke layera di cologne tse 3 and ke layera di cologne tse 3 yang ke na le di dupe ke na le di original ke di reketse ke di tshwemetse because they are like expensive. The other one that I got was 4,800 K by Dolce & Gabbana income monate income ka ke moshimane na le ntšhelete so that one ke itshela ke ya di event ntse di massive mo ke tsore mo tlebe ke lo kopana le other influencers and then you know ba nyesa ke no ba reminder okay poverty is a disease let's smell money so ke lo itshela mo molaleng so mo gore ntena K by Dolce & Gabbana ka le mo motlasa mo molaleng mona so this is for me re ke ba haka ke atumela ke re a khona utlo oh I'm poor again and then motlasenyana mo go tshela maybe Dior Intense Homme ne e yona Dior Intense Homme ke dupe ke a se original e ya tura e ke 8,000 rand tse ke tsa bo Mitch Mazibuko a ke na yona nna 8,000 ya go reka cologne gone ya no o tlile ke tseng gone ya no e be ke re tsetse yona mo he se ke fetso re tsetse e be ka motla sa le hwafa mo le mo letsohong mo e be ke re ga ka ntwena ka Dior tobacco ina le that musky feel so let's go la ka kenya ka link musky mo ke what is what sweetness and stuff he ke tswa mo chomi he ke tswa mo ku haka he ku haka wa tumela molalong ka something how ro patlama on my chest ke ka something else how ro ntshwara le tswa ke ka ntwengwe massive so gore o sale o sa itse o patlame mo kae o ntshware mo kae because of what is what yabon ya no lona tle betshelo tsetse thini ya X ana rane a re ka sa fote ba botle mara le tsona tsele that's why go bolele ke tlo le nyakela sekondlise ke tlo ba botse gore abana online business na he bana le online ke tlo le nyakela sona lo ya dilo reka go teng ke 200 rand le ne le bele di 200 tseo 200 rand wa itshela o cha o thiba maonyana o nka monate anyway itse go lona ho tsena go bathong on ka fresh akere ene le reke le di cream tsa matsogo le reke di Vaseline reka di Vaseline tsa matsogo lone le re le tswara o ka re le kuka di samente bo shiu le robetse le reke di cream tsa matsogo
letsogo la ngwanyana ke le nne soft tle a o no a re ha no bereka ka disamente a re ha no be kwasha di RDP o go etsa eng o o mixa santa mara letsogo la ngwanyana a ke le nne ntwena a ke le nne le nna le di hand lotion nna le di inuka man nna le eng something beka ngwanyana a ine le hand lotion le ne le tswa mo toilet le fetso ka o itlhakula fela o tla o itshasitse ka metsi matswa ha nka makaka ntabiseng le ikitsi lerato le skebelanya ka re bue ka lena ho sno rota fela ha o tswa ka mo o nyaka go tshwara ka matsoho a nka poison matsoho anka poison hele tswa mo di toileteng le nka poison motho o fetsa go rota mare o sale o iputsure na duba makaka ka matsoho na khale bile setse ke kwatile beka ngwanyana a ine le sanitizer ine le lip therapy ine le hand lotion beke ya ngwanyana and then ine le untshene ba king those oil based colognes tsa ntshene ka e tracer le botlolonyana le linyana wa le tracer mo la lemmo le bile tseo di cheap o khona ya ka ko Edgar Seka ko re ko Diokwa ko bo Rosebank or if ona bo Dio le bo Rosebank o ya ko ntshene khona ko di shopong tsa di colognes ga o seno tsena ka mo o reka phakora bana enyane o reka Chanel enyane wa di bona tse dinyane tse ke le botlolonyana le ka le sesano ka lip gloss usually ke bo ma ba ke bo ma 100 or something depending on which designer thingy do you want so o no reka ele nyane ele o wa itse ele yira o nke senatla wa bona you etso o nke ramapanta ya le tsana go di family tsa banna ba lona o nka mo profeta mmatswala o nka mo profeta squeezer sa ha o lena a shu o nka pepper spray ntlo yo tlhaeletsela ka mo hiralang di wipes banyaneng di wipes normalizing di wipes le bile di wipes ka di bona mo banyaneng di gay a ine le di wipe na le di wipe mo dintlong nna le di wipe mo dintlong tlhapang hey di wipes ngalapha ke lona motho lona ka se le khaleme la itlwela utlwa ndo ke setse ka nthwele utlwa mo ke nka cologne mo ke nka ntho ya ka 14 rand mara o ka se kutlwe ntho ke 14 rand ka go ngwanyana o irileng o editse something of layering so go nka monate dikobo tsa lena re tshaba le go bala ko lona that's why bona nna ke se rate go bala ko malapeng a batho ka gore dikobo tsa lena di nka ba profeta dikobo tsa lena di nka di J's flute ha o tswa mo bateng e na le J's flute o tsena mo dikobong wa re kobo tseo di nkeng ha o tswa mo bateng e tletseng J's flute no khoma go la matsetse ne le khoma go la matsetse normalizing le dikobo tsa lena di rekeleng this barking linen fresh na mara dikobo tsa Thabo ka se di tlhatso ka linen fresh o ka se no di tshela linen fresh na ka re Thabo nka maoto Thabo o nka maoto o jola le monno nka maoto Thabang le bontle monna ho nka maoto wa itse lwena ene monna wa nka maoto le monna ho nka magwafa bontle o ka se letle le monno wa ho nka maoto le magwafa a tsene mo dikobong a sa robala a sa tlhapa go ke ra sa robala a sa tlhapa normalize ngo tsentsha banna ba tlhapile bontle normalize go bothabang ba tsene mo dikobong ba tlhapile le gwafa la Thabang ha Thabang a robala ha thoma tshwara mosamelo yana go nka parafini normalizing ho what chomiki itse ki ishwena le no ya go bona motsharo hotle o mokekolo wait ka se go tsenela e kae yona ashi ele ya 14 rand ke good stuff ya go Pick n Pay o ya go Pick n Pay o ile reka good stuff Pick n Pay e ke 14 rand mara o nyake e kholo wena o reke e kholo or if o reke e kholo o ye ko king clicks or discount o reke o nyake also heavenly hona le also heavenly ya 58 rand income monate le bile yona income monate west and it last sebaka than this one taba go letla di clinicing
ha o tla tleliniking hey le re berekisa botlhoko mara ke bone gore dinese tse di tshabo le bolela le re berekisa botlhoko monno wa go wa magwafa mo rekele metšhaba ene banna ba lona ba ke ba tlhape monna o se tlhape ke eng mara ene la smile o se ke ba tshega o se ke ba shenama ka gore wa itse gore o robetse le ena gona yaanong foo ene o nkga magwafa gore monna a go ile ko nthwene o ile ka mo dikobong o ntse o shename fela yalo a tlhapa nna apere boots every day di go tloka jela ke feditsola Sesi, kante why ntho ya gago e filtera di-comment-e? a ke itse Yo, ke mathata. Anyways, ke re banyana le nna ba mpakile. O itse mang last year a re dikotla la itse a re wa itse wa fufulelwa wa bona body beast eo a ke tse ke rekile mabotlolo a ba kae kwa jana tsa re wa fufulelwa sesi ke reka body beast ebile ka fellwa o rekile body mist ene bona no a nke monate yo wena ke carbonate wena fufu wena boshigo wena motshegare ke wena ene wena toothbrush ya change-iwa tanki papa tanki wa tla wa bolela ka ntho engwe toothbrush ya change-iwa banyane re tlhapa meno a ke re boleleng re tlhapa meno a ke re brush wa ikria brush you mo aha ka mo morago ka mo wa tsentsha wa tlhapa a ke ha o seno fetsa o reka di-dental floss di-dental floss di o thusa ka eng meno a lona na le mabupi a mayelo mo ke tlo le bontsha mang o na le mabupi a mayelo mo ha o smile re na ena go mo ana le mabupi le phatlhe re palla go e bona wa bona phatlhe mo wena re palla go bona ka a le tlhape meno ntabiseng a ke rekang brush go tlhale meno ha seno fetsa go tlha meno o go tlha leleme wa le karapa and then also fetsa le karapa le na le di-plaque e ntšhi o reke le di-interdental brushes ke tseo di berekisang go tlhapang go tsena between meno wa bona mo nana gore gepe ha e tsene yone ya tsena re tsentsha a nna tlhatsa ka yana sa in between gatla and then ore listerine gotla o tla re go rileng ka tse go ka a le rato tlhapa Abigail a le rato tlhapa ka o itse go shade so go muskonto ntho ene ke sa apara ke le mokima ke le ka nona guys nna le mpona no yana skipa se ne se nganga bona no monjaro impheditse bo se bolela date ke skipa sa patient o se tsere mabapi a o ga nyela se se a bo skipa se fedile ke saka ka se skipa se go so go na so nganga mo molaleng mo no se dayana no bonang o ka re ke adimile sa bag wa Black Cat o ka re go tla bida go stage ha o ka nyela go bona o perform ha ba utlwisise malatsinyana o influencer ke influencer sta ditiro ba o influencer o tlhoka matla mara go tla idala man tla hal only God knows ke ho muskonto ene le change di vaslapa nthola toothbrush ngwanyana e change at least ka kgwedi he le go tlopalla go e change ntwena at least ka kgwedi change toothbrush taba go toothbrush ya go e nne ngwana ka e phatlalle ka re feather duster a re tlo utlwana ene ngwanyana nne le vaslapa tse pedi yo le kana vaslapa o nne le a sfatlheo le a o tlhapa mmaonyana ya rona hana he o mo re eno tlhapa swatlhego ha fetso felletsa ka maonyana ka o sa no tlhapa hape swatlhego e be le re leta glow e be le re plug us yang o tlhapa mmaonyana le sfatlhego ka vaslapa one
plaka se yang ene a re ke mo fisitse o fisitse ke gore na dlala ka yona go tlase ka Vaslap nna wa ya di re glowisa dilotsi maonyana o ja penti maonyana ka mkho ba bang ka teng ona le di acid o ja penti and then penti be ife wena ona no ga o tlapile ka yona Vaslap o isa Vaslap e na leng acid maonyana go sefatlhong yo fela yang na bina la mbona re ke plus size nka se le botse maka ke na le Vaslap tse 3 ya sefatlhego ya mokhaba le ya ko tlase ke ngwenyana o itella ke go yelo itse di standards tsa bili di go tla kwena wa di sex high what wa ding o lebeletseng ka mo e buang ka dithobalano oh ya nging skis yo se se wa rekisa bathong a re le go balang ke 12:30 or else ke tlo go bala mo live happen ka nna dikotla sa ira bjalo se a go robale se ledda the very same thing ke re betse ka bo 9 ke tsogile ka bo past 2 le gona ke utlwa bele ya delivery no na delivery magana o dile go Amazon magana o dile go Amazon bo mare na ba itse Amazon ke eng I get it 250% off so now delay di of price anyway Humus kan toskat nale na ke go bogasanyana ke botse nna ke tla re bara ka bofo ka rena ke boutlwe a ko ka no ya live sis ke re ba le ko live ke betse ke le ka jela sis o ka jela o ka se tlo joina no na ga go bala wena wa joina ba re tswela ka thapelo ke gore o mono mo ithapella lena la gata di blessings ka rena nna nke ke repella batho ka se tlotlo ke re oh yeah I pray over your life ngeke le tsa dithapelo tsa rena rona re connected to bodimo lona le go balana le batho ba botlhe ba le setse le na le dibe ha fetso e metse rona go rapelle se ba kutlo ba re daka khuna ba ke rapella botho ka seke skat lona ithapelleke rona ga ikilela re go balane lena le tsa ba le fa bashimana fetsa le ka nna re le rapelle o ka nyela wena thabo since tabeng tlhahella ke re bala ka bo 2-3 ke ba le thwasana le tsohanda ka robala hele thwasana ba a re vosela mo nna ke busy ka robala yo ke eng le rato ke le no latlha di barikadi tse di ra robala ka nnete nna re ikilela guys re ikilela re go balana re bone le mapela a bashimane wena o nnetse mapela a bashimane everyday a o nnetse mapela a bashimane o nane gore yaanong what is what dilo tse di pila tla di bona kae dilo tse dintse re di bona ka gore gana ka mmeyane ene khuba mo rapele ga ona ntho e palang e kilele e furuballa dibeke e botla rapela next week ya batho mo banna ba rata o khuna mo ntse ba bitsana le badimo ba bitsana le modimo mara motho go fetsa mo nang Jombi ka ona le mologano la mo nang Jombi ka lona re God forgive me e ba tshwara ena mela hapa re wetsa di quick mara be le nya ka modimo le bless a ona sepe se setlang lena yo lena a robaleng good night akere sharp sis good night boskat